Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Rangba Barim Kajela Ubadairu MLE Ubami Khmat ya ka Songsak constituency Dr. Mukul Sangma ulayo abyang banbat ya ka kerdan kemunong yalam kaliang persya hagane ka ying dorbar thawan ka bakhatway jong Kajela hadin bo lampang ula ai ka jing itu ya ka All India Trinamool Congress kum ka seng liang persya ka bakham hakmat kini ka jing ai jing itu jong lampang ka ying dorbar thawan kala wanru hadin bo MLE ka Congress uba Ronnie V Lingdo ulah sa marway bat ulah pelat no jika kerdan kumunong yalam kaliang persya kat kum gajing penbana kabala penmi mentaka sengi ka arpu kendai trik unailar arjar arpu saw laong bana kaliang lampang kaying dorbar thawan Thomas A Sangma ulah itu yu Dr. Mukul Sangma kumunong yalam kaliang persya kat ba uba Ronnie V Lingdo uba dew MLA ke Kongres uba mi khmat ya ka melim constituency unshim ya ka kerdan kumunong bat syabuk kaliang persya lani opposition chief whip ha kini ke ying dor bar thawan ka bakhatway jong Kajela kajing itu yo Dr. Mukul Sangma kumunong yalam kaliang persya akadai baka Trinamool Congress ka badan sangut ki MLA kalayo ya kajing biang breo lingba kajing senrop lang ke Congress ka badan MLA menta satang marway katkum ke kindon ban yo ban ya ka kerdan nong yalam kaliang persya haying dor bar thawan Kajela don kamman don henrengut ki MLA ki badai tang na ka wei ka seng lani lingba ka kinhon ka basin rop lang